نرمالا كنيام بيا كمال كنور TV channel نمي الارمي جديد ك breaking news مغورليان ريدواران كوني ركوني شالكين وري كغواسن تودا بايوي channel رايت ككوي Unity State كي mayom كان كونمندان لرود كان كون كولا ngajenu ngula rodo mashallah nu neneni nenu cha kameni cha jalar nu ba kekep ka cha nindi shop ka baro cha kare leke te cha kam ne di kontilan wari kana jang ala jangten konte ka warab state kana neten kontilan wari tente ka Unity State ko lela entire Unity State ke no wujan chwal ka mayom county karwade ante right now ka jobana kula linga shala de no shi kuumɛ kirma yadit shi kan bok karen yal don ware janan ban lingwasme akan kono nyam ka Nuer TV channel an walle shanka wel kelga pay bakel ron kina dangro widi jan dangro widi diech abana jome ban jelingwa ka do badan de kon linga jan ka jodan ban lingwasme kwi mayom county rega dana pay togan walle pay to ka jan gwasar wai kon ka jama larmi pailat mugoro de ne dialde kana lingano kejan gwas me murai kon keje che kuumɛ kirma yadit SSPDF South Sudan People Defense Force Canadian kon tin laji Uganda ala UPDF waken nantame murai kone chikan bok re duar nuari re wich ka mayom chikan ka bok ala mayom county chikan ka bok renyal ka payam shwal ke kweriyak payam ana ka west of payam mishwale tong area ka Unity State chimenen yan magwas madian chunen bone kameben o an mayom teni agwadin teni o kameb Unity State ki bintu jane dien men gwadan tetin kameben o ja gwadan dien ka dor dien tie kanon mayom county tie ka dor jane okay tie ka dor jane sigmenen yana magwasame mayom county take ke agok take ke turale take ke boke gogrial bodo kon nene no ka gwasamo so gwatati ka gwaten kon tela kola be ke special need kon tilla jimayom ya mek bukok bukan go kan ka mayom gwada dana ante Nuer jeshan bor ke Nuer wayam teten re wichan wano no ka mayom la kana we rewi ka mayom kan jang bikanok bikan ko peitin ki bikan ko kwal ka bigana bikan ka nagbane beneren ko nta ka mayom kanti ba biga nyok ka mijen ke ala jiter shong biga nyogo jien weken ka dorjani no ka warap an gwasamo bukorbe chuto gwada dana shiko ken gorno bikan ka lojok ka jom mashakula da tam mugo kon la rightene ka Queen State of Emergency medan me shala da kirma yadit ta toga no ne sha SSPDF military operation ta jan nangre wika mayom county ta nan kama mayom county lo wanetin kon tilaga nuare ngane nuare wa ka gorgonatin kon tekatin gor ka jenwo de meken de ka kep komlat ke me mishala disarmament lat kiro de maldere ben ka ngai kon ka togren wo chede mun togo no ba mej ba ka kep kejen gwasame ko telemal mal la togo gwada dan en chili de radial shika radian matiga tika yunte kameken mishika tariken chicken ka address ka chiguren kabala kel bu kula rajan wo okay chana me chana ka gukap bit kwara mo be shurai kene ken wo meja ka kapka gonna dial mishina madi yo ba meja to ba ka kap bi mal be chutetin bina chu chenga gwa ba shogini ne diala kon ndong de let jeg de kala re dwar moni be police be ka chwa kebe amene itin kon tila dintin kon la woje protect chika national unity ki unified force ke national arm ka diala to mishaga la let chirume lar ke jenwo de 2010 peace agreement de malamo de jetan no ala revitalize peace agreement kam Dr. Machar kene kirma yadit mishabu yaranta me kir ko she Dr. Machar chejen so ne me la jalat ka mishi mal muchben but no one sided ko ajele disarm away ka me ken titkadien ba kullu fella la vulnerable alo mutene shiben ba kanak na masha gwa shirken tamne ko na kwa target ka jimayom
de nen gwa me kam no mayom jan gwa to me binti jan gwa dir do diana me dien le ari nen gwa me ta dokten so abin kujimi en mayom point jan gwa dan en la buka ne siang jang dien nen wo tiken ka border ke jang tin kon tin te ka warap okay so kan go tiken dial ka tingai kon ken wo tuogri tokatin ka tuokari kariktin ken tuoko tuoken kan wari ashit ka jogu kon la tamen wo chama yom county ka kweri payam ka west dung duaran shal ka tong area ka yund state jen chaje book ka dedit akuma kelma yadit boka je karenyal en walle ka shanka wel kel ka pay bakel ron kina dangro widi jen dangro widi diej jo ku kon gor gwas me bana kwen ngam kwa targane nuere jere duara mon kamayo manyam gwaza mo gwan mutu kuumɛ spela yo teten nigo gwaza da ne ku koru ku katwok ken men teter ke kuumɛ SSPDF ken ke minyen chit ke me gwaza da ne che honorable regbiam top che la ne ajana kon ke ji spela yo teleneriek ji spela yo ka ket quarterian kon ket quartera kon ji SSPDF ala regbiam top honorable ke governor du in the state aran kuumɛ kem yadit te ga pare kuumɛ kem yadit so telem dier ka je kama nan to kan re content chum ka spela yo a jinwar no as long as she support kuumɛ she support he does not care keji te dier keji so jan menen konen tema goten konen kwa target ka goten content tin werthen tilo ko shanga je ga danan not ke jang no so she konjo me shunga je no ne content kwa target chana jalar no betika kol mu didu buto ka jen kimenye wa meje ka tup ka lora bang dio je pante ka jomu ci konoling ko donga wala de kon ling na mai ko shama yom kanti e chaje book ka jo ko kon lingane pan ci ramadan la paramount chief charwach kan use leader te ka jomu ji kana kwen shi paramount chief jene she de ni SSPDF chaka welcome ko ba mej ba ka kep so ne meni erek kon kwerwich miche kula mat kaniri kon la dini ka jeno chewo do link kaniri kon la neka la ngane ke ni jenu tele meken shi ma chaje yodo re dwaramo jen sha chune ntama anyok je sha nyoko lat bone kwer ngane che jukum ye jo gwana wonen bendure we gwaye ban mu biya maj ba ka kef she gwana biya na biya ka kef ko bom maj mu ka bom la rim la lonya bana mo chikira no chikim yadi de no kodi kim yadi gure jen wo dere no dere ka kep ko bom de ko lugi jen won wer chika telot kim wer chika den bon jen dana gor kim yadi telmudo den so ko jo kwen kono me toge gone tongwan tanya ngaje gwana wonene en kirse chefo tije direct to mayom county ka don nore chefo yin je nyonan ka fan gagan tem korten ka fan gag murai kone bogo tangami ka mayom county ka bogo gwadu me ka fanga county mai kona kan county ni radial bogo ka kirmi yadit ko be ka control agenda anten tele me de kap ko bom ka chirandi en chije yen cha kwor mulan no da ka ma cha jaje yen ka jena wa ne ka wa kana kum kirmi yadit I don't think ono mo da work out ke kir so na me agenda na le rode gor jena wodi yen lingona murai kona tema kor jaten ka mayom bukeke duno tel misalat ka khiji boni ki mitene ci temien but deje be information mi jidid bakul benayo antama larni manan le ro den go kor jaten rewich ka mayom bukeke ke ganshimni ka antenov kirma yadit ka boka ga de long special go content ga tigten ana tumman tigten kam go the content la kirka buko shanga jinu nuwer mi chaw nang na gat ken maniken nya maniken no la kana surrender jendu bran and geje kaje che jagu jeno dongde no de go den gang anyok mayom te ka border so ma jakuri shal ka merik bem top ko mission warcha ka gang mu la kwara kajiram dana kef godamo midere border de je secure de ranjen ke kuma spela yo ko chala no jente ke ngin kuma spela yo ma jakan date SSPDF ko bore wijen winami mishi yo kan ku kan targan kuma spela yo kaneti kontelan watin chakir chaje nok we kelu chaje de chunanga jang simede to kono mona gwana we agenda na to gane chana pal ko bimal bate kane kono content book re witin winami kama yom county ka kweri payam
ene biya tikamal ban nyu jikale radian ene biya tikamal bye bye.